turagatangiye nakubwiye ngo Action International Pictures present nanone hari amafilmu ugenda ugasanga abagenzi ari nebisirani mwana izo filime zo zirimo nebisirani zirimo ebisirani rero abantu tabizi bazi ko ari amahana ari kubisirani mu kiganiro umwaka ko ari umwaka rero turimo tureba hakuryeho agapima yiswe ngo iki Deadly Play nuvuga Deadly Play ni ya mikino y'urupfu usanga ari imikino itari myiza habe na gato dutangiranye nde Cameron Mico akaba ari umukinnyi y'imena kuba Cameron Mico hakuno barimo barategura amasasu ngabo uko barategura rero Troy Donahue akarimo kuba Troy Donahue nawe akarimo nabwiye film iracyajya mbere baracyapakira baracyuzuza Teddy Player akarimo kuba Teddy Player akarimo rero baracyazipanga magazine Fritz Matthews nakarimo kamenya ngo Big Production kumwe na yakuza muri sound video library David Campbell akarimo Campbell David Campbell Don Abraham naye umukinnyi y'imena kuva Don Abraham akarimo the sound video library William Zip na Susan Tara abose nabakarimo bagenzi film iracyajya mbere ngakurikira birebire Iza prime z'imyaka nakubwiraga aha Tim James na Steven Mark Clinton abona abakarimo ko bakarimo nanone Don Crowell Jr hamwe na John Mercedes gatatu akarimo baba associate producers bungirije abahimbyi Brian Evans yaba editor vuga bagenzi yafashe mu bintu byo kuyobora baracyazitunganya Steven Blake akarimo photographer by yakizemo agashusho David Winter hamwe na Bruce Lewin yabaye producer ntuzabungirije abahimbyi bungirije Peter Yuvo yabaye producer Peter Yuvo akimara kuba yahimba rero baracyazitunganya uko mbareba Commando David Anthony Prayer akaba ari wese wa Teddy Prayer turagatangiye kurikira wirebere yakuza kamfashe di akira kamfashe mbaze nifashe nanjye bas karatsanye no gatsanje kana komesa dutsangira no hamwe mwishamba rimwe gusaru wirukanswa arimo arirukanswa bare mbaramuhiga film iratsanye na komesa Deadly Play nkuko bakubyiye n'imikino itari myiza habe namba ngo no umukino utari mwiza habe namba arirukanga bagenzi mana yanje barashaka kunyica bagenzi sinzi ari tabara na rubwitabari ngaba abagabo baje karacyakomeza kuza udapikazo ireberaga filimi yatangiye kwirukanga mugenzi gusaba muri inyuma twababonye bafite gose imyoto bafite imbunda bagenzi katuri bamugize adoyi n'umuntu nkabo bamugize adoyi filimi iracyakomeza bas yarareba hakurya no bagenzi abagabo ngabo barimo baracyaza abagabo baje bagenzi yagumye kwirukanga arebene imbaricyo yatanga tabaruzuma sinzi kuje araguye kandi nyuma ntago yabibabyira ngo yaguye bamureke atera izindi ntambwe bagenzi katururi baramuhiga nawe yananiwe ari nkawe bagenzi yarirebye imyenda yamucikiye kumbe muze baranosha moto nyuma bagenzi barashaka kuba banamusegura bagenzi nibigome ebana mugere tugire bas baratangiye mugenzi agafilm kacu karacyakomeza ageze yagera mugenzi barakwereka yatangiye kuza hakuno wenda aruhukira hakuno azi neza ko yabasize bagenzi iki kigabo cyaraje kumbe arubakuriye bagenzi adoyi wanatafuta adoyi barabona ukuntu bamugize gose nk'inyamaswa kandi ari umuntu nkabo bamugize nk'inyamaswa kumbe bunduki umunwa w'imbunda kumbe ari marasatira ikinosho bagenzi katururi hala Don't do it. Nubikore. Meet that boy. Ndabona iminsi yo kubaho yarangiye karakabasi kinosho. Come on, you son of a bitch. Muze mwawe yaratutse igitutsi kibi cyane. Aratutse. Ndamwumvisha over. Sasa rero nyie msunge pale. Wangine waje hapa. Bas komando. Aranatuka di. Yatangiye kwitabaruzuma. Hari wateye umusirikare amuteye ikinosho kibuye muntu wanje. Tumusiza aryamye. Bas. Ari maragenda. Fire drumot nyuma bagenzi. Hello. Sinzi. Iracyakomeza. Bagenzi cya. Aragwirira na wenyine kumbe. Hari umuhagaze imbere. Kureba ngabo ni benshi.
Please don't kill me. bagenzi nimunyice arabinginga Please don't kill me. ndabinginze nimunyice Don't kill me. nimunyice Kill me. nunyice Don't kill me. nimunyice Please. ndabinginze Don't do it. nimunyice ayakiramo bagenzi oya action kuva basi wewe uko yakamanutse mugenzi uko yakamanutse umekuja kulala hapa samana afande nyanyuka samana afande unalala wakubise He caught me off guard. umusivili yankubise kabisa n'umusivili wa mayi It's not going to happen again. ntabwo bizongera kuba I know. ndabizi ni maya chini ya ulinzi maze umugabo kopa kufa na we twende pikazo fatira hazo Colonel Hogan, here are the recruits. we ntugiye kureguza Colonel Hogan aba nabandi bashyashya here the new recruits ho ngabo ntugiye kurekuza filime barambwiye ngo niza basore Commander of this outfit. nijye uyobora hano You'll address me as Colonel Hogan. Now, uzamunyita Colonel Hogan nta kindi you want to be a part of this outfit. niba mukeneye kuba muri ibi ngibi I like the money. ngiye nkunda kashi niyo mpamvu What about you? wowe Jean Money. ngiye ni igifaranga The same. nanjye nuko ngabo Here for the fun. ngiye naje kwinezeza I'm here for the fun What's your name, soldier? bakwita nde musirikare Cooper. ngiye banyita Cooper Sir. banyita Cooper nyakubahwa Now, I don't know what you men heard about this. basore ntago nzi niba mwarigeze mwumva iyo organization I think it's going to be an easy score. ariko nayo namabwira ko itagiye kuba yakoroha You still can. ariko turabishura ko twe turishyura Shut up! funga ikinwa banze mwumva Now, this ain't the Army. iki ntabwo ari igisirikare The Navy ain't the Marine Corps. ni igisirikare ko kiri mu gisirikare mugabo Straight. murumvikana neza Hell of a lot meaner than any of them. Now, I know you men are good, ndabizi mweza ko muri beza pe but you're not good enough. Now, ariko ntabwo mwishoboye bihagije you want to be part of this outfit. niba mukeneye kujya muri ibi rero Be the very best at what you do. mugomba kuba abahanga mujye mukora murabyumva neza You'll be the highest paid mercenaries in. kandi muzaba amashinari ba mbere bazabishyurwa kuri iyi si kuruta abandi bose bigeze babaho You'll die right here. bitari ibyo niba nandira murapfira hano Your training will start in the morning. imyitozo izatangira ejo mu gitondo cya kare I suggest you get plenty of rest. You're going to need it. nagira mwebwe mwese mugende mwitegure uburyo muzatangira When we train, iyo dutoza hano it's for real. iyo dutoza ni ibya nyabyo That's it. ibyo nibyo bihagije Get these men in uniform. genda ubihereze uniform get these men the new uniform bagenda babihe uniform nawe nga filime karaho babahereze uniform yakuza nabwiye ntugiye kure ubu aka gafilime ni akawe ndakagutuye kandi ntugomba no gukora filime na cyagiyore gets new these men the new uniform tuvuye mu kanya no mugabo arimo arica abantu bageze mu ishyamba ari ku muhigo kare ku muhigo yeshuwo yica arangije yica n'undi arangije zano kwa fund zano kwa Colonel Hogan Not good. ntabwo ari sawa One of our men. umwe muri twebwe yapfuye Damn it! mbega umwanda We got a bunch of damn Girl Scouts out there. urambwira wari ujyanye ibikobwa gusa hakurya iriya cyangwa ngabo The exercise again tomorrow. ejo hari indi myitozo izatangira Pull the men and go get another runner. shaka abasore bose mujye guhiga undi mwirukansa kandi muhiga umuntu ukomeye murumva grab few of your men go get another runner bajye guhiga undi mwirukansi baraje guhiga umwirukansi bakinaga ku buzima bw'abantu. How about this guy? uyu se No. uyu ni fake ntabwo ubona ko ashinzwe n'imitima gabo kurikira urebe rero baracyajyayo bareba undi hakurya iyo byaje bidatinze ku ruhande rumwe cyangwa urundi banza ibisore bibiri babonye ku muhanda kimwe ngo cya mabweteri byuka ariko byuka ko wagiye byuka aba yaryamye ku buriri buryoshye nka bwa bundi mwapikana yakuze batinya twimenaho saa umuntu aryamye ku buriri bw'amazi yaba akonje ugashyushya yaba ashyushye ugakonja byuka kizukuka zukuka kabura ukugira yewe kandi ntabwo naje hano kurukorera naje hano ngo runkorere ariyo usanga disi umugore abataraje ngo umubona ko umubera rugo ngo umukorere
abaraje ngo mugire umutako nyine abera urugo nicyo bitize ikinyarwanda kizobera rugo filime iracyagiye rero ariko ushatse bavuga n'umutegarugori buriya barugutegeye kandi abakwambariye iyi myaka basigaye bambara ubuntu bw'ubujipo bw'ubucece ukamureba ukabona nta buryo rwose ukabona hari uburyo ateyemo quelque chose n'ishozi kubera kwambara za quelque chose. Ikintu kigaragara ko abazungu n'abanyamwanda rero cyabyutse kihanagura amatama kandi gifite ubutuna n'ingonero nta kuborosa nta gukaraba reka da bagira uruhu gusa ariko narwo rubi kuko iyo rugeze hano mu iwacu umwabonye uburyo ruhinduka. Just for you. Ibi bite imyanda yari gutegereje nge nzajya nteka nawe n'imyanda kano na hahe urabyumva ndashonje ariko switi bamaze nutabimena ntago nanjye nkugaburira. Hano hakuno handitse akajambo D'Antoni kuba handitseho D'Antoni umusore twumvise bari kumwita Michael nubwa Michel filime cyajye mbere ndi sound video library in big production alongside Yakuza ko twumvise bari kumwita Michel ngabo iracyajyeyo kurikirana wirebere ngabo bimeze bite di My buddy over here made a wrong. nshuti yanjye nyene nshuti Go straight down this urakomeza hari imbere make a left. nugera yukate unyure ku rundi ruhande winjire kumba raturutse inyuma Thanks a lot. ngabo musore biramuteye ni ibisore bigenzi by'ikimuteye mu maso binagayo kumara kunagayo filime ndacyajya mbere byanazeyo urajya ureba ko umukobwa yaje yiruka bari bajyanye umukobwa umusore umugabo bari bamujyanye byari byararanye ngabo kurikira urebe rero bakire kugera hano barakina. What are you doing here? Urakora iki Michael? Yitwa Michael. The question is, ikibazo ni what the hell are you doing here? wori murakora kuye kuzimu hano. What the hell are you doing here? You pay the bills, I run the operation. Urishura nanjye nkatwara operation urabyumva? I'm a businessman, Hope. Ariko urabizi neza ko ndo mucuruzi imana kandi gucuruza nanga gucuruza ibirayi cyangwa ibitoki urabyumva? Best from these men. Nyine bana basura arabahanga. 3 months. Amezi 3. You won. Amezi 3. 1 month. Ye naguha The end of which kwezi I want utarengaho n'umunsi n'umwe. ready for action. Urabyumva neza? You got that. Kandi ibyo urabyumva neza. No way. Nta buryo bishobokamo Michael. Mugabo twa Michael. You're running out of time. Urimo uragenda by'ukuri igihe kiri kugenda kigusiga. Misfit mercenaries, ready for action. Ntegereje bana bamashini ariko baba bitegura ibikorwa mu kwezi kumwe urabyumva neza? Or I'll pull the plug on this whole operation. Cyangwa umbwiriza operation zose nzihagarike. And you too. Hanyuma nawe Don't threaten me, Michael. utaza kunkanga Michael. Gukanga Supposed to be the best at what you do. icyo nzi nuko nanzi kugomba kubura umuhanga kubyira murakora. You are supposed to be the best for what you do Michael. Ngabo you've heard about Michael? 1 month. Gwaye ukwezi kumwe kigatunga n'intoki umuntu umukoloneli muzima. Yakuza rero production igira hinongera ukomeze banagiye ndagukunda cyane twatangiranye cyane amazani hano ngicyo dore ngicyo dore ukuntu gitiye we kirakuze kirakomeye kandi kiratsindagiwe dore umusore niye musore bavuye kuzana niwe niyurana niwe mwirukansi wa kare bagiye kuzana cyakuye y'icyuma. Run. Iruka kumbwira ngo yiruke Gonna die. mwese mugiye gupfa niyo jambo yababwiye yakuza kamfashemo gato bana. amasasu mu birere asize ababye mwese mugiye gupfa kubera icyari babyirira jambo ngo rakabas katurore bigaragaza yuko sinzi rira jambo impamvu arivuze nanjye sinzi impamvu arivuze wenda hari impamvu rakabas katurore ubihera irebe agafilimi yerekeye ishyamba bakinaga imikino itari myiza deadly play no kuvuga ni imikino itari myiza binamba karacyakomeza in the sun video basi hakuno Colonel Kano. What is it? Nikki. The exercise is underway, Colonel. Imyitozo ndakeka irimo irajya imbere Colonel. Last more than 10 minutes. Ndakeka biraza kuba byadufata rwose iminota nk'icumi. Basi kuri cuna rero uyu ababwiye ngo bose bagiye gupfa kubera icyeri babyiye uramubona araka basi uwa mbere kumbe dore haza nsore nibwo zikinjira mu ngabo zaho nazo zaje ku muhigo aba ngo icyabazanye bano basore bandi bashyashya ngo icyabazanye bo n'amafaranga n'imikino kuri cuna rero araka komando basi
kabas uwa mbere aragiye ababyeyi ngo bose bagiye gupfa ufite iki leta hii sijue vitu vyuma sijue biti mbunduki haya basi anakamata ndahiga wibuke umuntu bahiga afite intwaro ndetse n'imbugitsa n'icyuma katuriro bihera uyu baramubyiye ajya higa imbere arebe kumbe allo kumbe arakabasi komando we punch shwana n'igiti ntabwo nshwana nawe hasi babiri muri bo bagiye wibuke yasize ababyeyi mwese mu gihe gupfa bakiniye ku muntu udakinishwa ntacyo murareba kuva basi we bikomando bababwiye kureba imbere ntibakareba inyuma araka kisu weye ntabwo aramenya ko mugenzi we bamujyanye we. Now I'm going to ask you some questions, and if you ndagira ngo yuko ngobaza ibibazo bikeya cyane do you understand? kandi uraza kuba wabinsubiza neza nutabinsubiza neza uri umupfu yego Where are we? aha nihe turi 75 miles southeast of Los Angeles. turi muri mayiro kilometero 75 kandi n'isamba rya muri Los Angeles Mercenary training. turimo turitoza. The colonels don't believe in war games. Ni koroneli mu byukuri ushyiraho gose imikino. Who is this colonel? What's his name? Yitwa nde? Colonel Hogan. Colonel Hogan. John Hogan. Yeah. I think so. No one go kabisa. How many people have died? Muri n'abantu bangaye bamaze kuba bapfira muri uwo mukino. Simba zindi mushasha bana nibwo bakimikiraka funga mudomo. Bad timing. Kana ndarubyira kandi rukanjomba guri ibyuma. Ndarubyira rukanjomba guri ibyuma. Okay. Colonel, Colonel, they've got my weapons. Intwaro zacu uragira ngo nago zajyanywe. Umva da. Iki kintu kirashaka isasu kirashaka ibipfunsi. Kill him. Cicitsi. Yarakumaye namwe murabizi. Yegereye kahambirwa. Baba. Side kick action, commando. Weye. Tware intwaro y'umusigare nkani. Ye baba wenge ndamuhamagara mugabo wanje. Ngabo. Daddy, Papa. please come as soon as you get this message. Ngwino ndebe. Someone took Michael, and I'm afraid that he's hurt. Hari wajyanye Michael. I don't know what to do, Daddy. Please hurt Kandi mfite ubwoba. you. Sinzi icyo nakora datsa ngwino. Afite ubwoba. Hari wajyanye Michael. You too. Mwebwe abiri. Out. Pare karike pare. Wowe ngwino. Bas. Uyasgumyaho. Barebe imbere nago barebe. Kumbe commando where's commando kisu. Kamata byako. Baramaye we. Ngabo baracyaza. Arasongora ibisongo. Ntawapega bawo. Wibuka ajya kugenda arababyiye mwese muri abapfu ntago bazi impamvu. Bagenzi uyu musore ibyo akora byose ndabona ari bya gikomando. Yaraje agasigara nyuma. Wallahi baramaye. Bagwaye iki? N'igikabutura ki? Bas. Basubiye inyuma. Dore filime rero. We bahiga nago bamuzi nguwo ibyo akora byose nge ndabona ari umukomando. Nawe bitane nk'ibyo abakomando. Kumbe. Ibyo yumva. Uramubona? Bas arabona amaguru ngaye 2 3 okay. Akasiko kanyuma muri ko nikumpa nako akanya nibiki icyo rakeze You did. uri umupfu kanawe haramaye senda pfira iki icyo zuzura kizi
basi filime iracyakomeza mugenzi baracyahiga muri bano bakomando harimo abashya baje gukorera agafaranga n'indyanka rye kuri cyo narebe rero iracyakomeza nani barabarangiza kandi usubiye kwa korona ukamubwira ibyawe n'ikibazo. Exactly what happened. Urimo urambwira ko ibyo byabaye? Mike went out to take out the trash this morning. And Michael twagomba kujyana ku rusengero muri kino gitondo. No, to see what happened. I saw this man hit him over the head. Sinzi uko byagenze nabonye rwose mushyira modoka rwose mujyana. Wibuka yaragiye kumena ibishingwe. Call the police. Wahamagaye police? No, Daddy. Oya papa. But I wanted to call you first. Niwe mupolisi nagomba kuba nahamagara mbere wowe data. In a van. What kind of van? What color? Ni ikihe kimodoka wabonye? Irihe bara? Well, I don't know the make. Ntabwo nsibara. It was the kind of van without the windows, you know, like a delivery truck. Ni bya bimodoka bitagira amadirisha. It was green. Cyari icyatsi. Dark green. Icyatsi cyo kijimye ukuntu. Oh. It's very important. Ni by'ingenzi. Card. The license plate, the number. Wigeze ubona plaque zayo? I saw part of it. Nazibonye. Part. Zimbyire. 2. Kabiri. 4. Kane. 7. Karindwi. Uri seri nizo? 47. Nizo wabonye? Oya. It was 427. Ni kane kabiri karindwi. 7. Jamie, you positive? Uravuga ukuri ndo cyane. Okay, ndabireba. Not enough to bring Michael back. Urangarura ariko Michael data. Oh, darling. Yego. By the boys down at the station. It's on the force there for 30 years. Reka mege abasore gose bagomba kuba bamumfasha kuba bamumigira. Daddy. Papa uze kumunzanira. Well, I better get on it. Kuri ibyo rero. You, Dad. Kangende. Ndagukunda papa nanjye nuko mwana wanjye. One more thing. Umva rero. Very important. Kintu kiga. Keep here. Keep all the doors and windows Nimba hano inzugi zose zifunge. in until you hear. Amadirisha yafunge. Yes. Paka kugeza igihe ngarukira. Yego. Daddy. Papa ndaguhunze. Bas, filime iracyakomeza mugenzi. Umukobwa. Use yapfuye ryari. Afande. Reka nawe ibiti ndimo ndabigwirana nabyo. Ujya uva ku musirikare urukanga urugamba. Afande arimo aragaruza kubera yuko arimo aracumuna amashu. Agomba kuba yamukiriga. Ngabo. Kano, Colonel. Colonel Hogan! Colonel Hogan. What? Niki. They're dead. They're all dead. What the hell are you Bapfuye. talking about? The men, they're all dead. The runners killed them all. What? Abantu bose bapfuye ngwiki. It's true. Every damn one. Nukuri. Get the men. We're moving out. Ebana fata abagabo gose tugende. Reka mbyifatiremo bana iyo abakozi nohereza byanze nabyifatiramo barakoreka ibyacu bitinda abagabo ngabo baje filime iracyakomeza na Jimberry ho bus aya bus bagenzi dore filime ibi ni iki uziko bapfa Split up and move out. mwese tugende Bitch dead. Imirambo yose irimo iragenda igaragazwa hakuno byakumbe dore bahiga nababona reka namwe bose baragenda bapfa kimwera nta muntu numwe upfibye uyu mutana uwa wadrapa nane mnagana uyu. It's my style. Iyi ni technique yanjye ninde uyikoresha Danton niwe namwigishiza. Mike Danton. Michael Duncan? Gotta be. Niwe mwazanye. That was the name on the mailbox. Why? You know him? Hari ikizina icyo imbere uramuzi? I trained him. Naramutoje uyu. Araka. Tizama. Filming. In action. Ado. Ngabo. Yaratojwe nuriya. Koloneli. Waba. Yogereje. Action. Hello. Tizama. Michael.
Araka kiramaye kimu ukiraho gusa yaraje gongana n'igitwi n'igiti raka ruwaje aramuha kabasa rakoye kuyimo rangiza umuntu barakwegana we kume baraziranye se cyararebye ikintu Jack Cooper. Jack Cooper? Danton? Danny? Mike Danton? Michael Danton? I'll be damned. Big umwanda. I haven't seen you since the time you took a bullet. Sinigeze nkubona mu byukuri What kuva wandasa. with these guys? Hell, I ain't never been good at pumping gas. Find another word, Chip. Urakora iki n'abana bagabo? Aribyo ndimo ndakora rwose nimba shaka inamba nibyo nazi. Uri umwaramuzi. Baraziranye. Barakoranye. Koroneri aramuzi uyu muntu. Sasa kuzirebe koroneri intambara ya koroneri n'uyu musore. Yaramutoje. Koroneri yatoje uyu. Tekinike zose arazizi. Yeza hakuno ubuke banjanye masa mu gitondo nta kintu ndakora. Kano. Uyu mukino bajemo ndabona ari indyankudyi bakinye myinshi ariko yuriya ni indyankudyi. Bazaga ndetse bakitoreza ku bantu. Nanjye bakarabara. Wena ni kapafu turutse Yesu uyu muntu. Nabaza hana turutse ni tuz basigaye bazita. Ise bunduki ya Kamango hii bunduki. Hii bunduki imbunda. Wacha mimi najikamatia bunduki hii. Ai! Deka nawe. Ndavuye we. Muramwumva? Mwabyumvishe? Kabutura yabaye kabutura. Kabutura yabaye kabutura. We're not hunting him. He's hunting us. Nago turimo turamuhiga namara duhiga. Umva ikigodye. Wewe. Suck this. Fuck. Arimo arankanga. Ngo nago. Hello. Kigabo cyaramuguye gituma wegeze gupfasha. Cyaramukweze kubako. Kiravuna. Kurayo bagenzi. Ugiye gupfa. Cyaraje. Mama igiti. Igiti cy'igisungu. Hano uransongoye kabisa. Wincire inkonda agahamya nagari inkonda n'amaraso yanjye. Ubuzima bwanjye urabujyanye. Egerayo. Kagira ngo yuko nanjye sindi umuntu. Biri biragiyagomeza buri waje. Deadly Play imikino itari myiza niko gafilimi tsimo turareba. Aka filimi kakozwe n'abatari babiri. Pike with Kuza Productions. Birahirerahi. Reka turore. Yemwe. Just bodies. It'll be sunset in an hour. Turimo turareba gusa imirambo. He wants to catch us in there after dark. Let me go after him. I'll give you a chance, Thornton. I don't. Ariko ibyo nababyira mwareka gose nkamuhiga. Uramuhiga. Batayira munaniwe uramuhiga. Basi umusore marakaza no kugenda. Filimi yacu iracyakomeza. Arimo arakazanya no kugenda kubagenda bagenzi filimi yo. Yebabawe. Akaboko uragira ngo yuko nago karimo karavamo gose. Wibuke n'umukomando yaratojwe n'uriya Kano yaramutoje. Abakomano nk'ukubazi bagenzi. Iyo nagashaka ngo docteur sinzi ngo ba docteur bari araka kuboko aragusubiza ahandi bagukuye. Aya basi. Singomwe ngo ashaka aba docteur ni nkangi hakuno yakuzana pike ngo turarwaye ngo aba docteur kuki takwivura ariko. Mile perimeter. We'll camp here for the night. Right. Turaguma hakuno mpaka mu bujoro. We can't just let him get away. Nago twatuma dukika. Yego baby. Yeah. He knows he's safe here. We'll take the time. Ndabiza hakuno gose ko ari umutekano. Food. Turafata akanya ko kurya turakora buri kimwe. Yego rata sharing. Arakiviziraho weekend avuga ku kibenjuraho. Barakwereka umusore kuva yava mu rugo rwe narasubirayo.
filimi yacu iracyakomeza mugenzi kuza hakuno aragenda areba rwose nta kibazo na kimwe arahura nacyo usibye uza wese rwose arapfa nawe na mikino filimi cyagenderera amaso wibuke ikintu ashobora kuba yahura nacyo ni ikibazo cy'inzara gusa cyonyine kuvezo ntago aragereza kuba yaryama kuvejo ntago arageza kuba yarya uyu ni umunsi wa kabiri bagenzi kandi inzara nimbi inzara nibyo mbabyira nimukagirane beef n'abantu beef yigirane rwose n'igifu cyawe usona beef na muntu kwa na beef n'igifu cyawe urabona ko afitanye beef n'igifu cyiwe ndarya iki aka nako ni akaribwa akanyorogoto bagenzi afitanye beef n'igifu cyiwe arakiraho wayifinkenya ngomba kuba nafinkenya urabona ukuntu rwose afitanye beef n'igifu ukumva abantu bishyizemo abandi bantu afitanye beef na runaka banza usuzume igifu cyawe iyo gisonze kiba kikubwira ko ufitanye nacyo beef cyamara guhaga beef igashira filime iracyakomeza ibi ntago bimuhagize kuko beef iracyari ya yose igifu kiracyamubyara turacyafitanye yarebye zambeba twasize ayigwiriye tugaruka ku mukobwa ise yamubwiye imiryango yose ayifunge mugenzi iyi miryango yose ayifunge yabyiye imodoka kuntu isa plaque zayo yabibyiye se agafilime karacyakomeza in the sound video library kuza hamwe na pike karacyakomeza kanajya imbere kuri cyo narebe rero yatangiye kurya arimo arafenkenya nuko bimera by'ubuzima ni maisha bagenzi bamukuye ngabo bagangitse hano Colonel aragamba arimo aravuga hariya amagambo basi bagomba kuryama hariya nta mpamvu zo gutaha bagomba guhiga umuntu Colonel yaje hakuno asatira igiti nimba arimo aranywa muri turi cyishwaho vuduka Sherry nawe ntabwo ndi Sherry wawe No. Yeah. I know what's going through his mind. I taught it to him. nzibyo arimo aratekereza umuntu like they were just toy soldiers. no mwana mutoya cyane w'umusirikare kano Not yet. witonde ndanywa cyishwaho sha That bastard was the best goddamn soldier I ever had under my command. ikinyendaro mu byukuri Thing to have 20 men just like him. cyari igisirikare cyiza mu byukuri mbasikane rwose nari mfite Those stupid dumb bastards. ariko cyari ikinyendaro rero I tried to show them. reka tuze kuba twagerageza wenda Killers ever. kirabeshyira ubusha turakibona He said I was crazy. meze nk'umuntu w'umusazi kabisa Crazy. ngabo kano Methods worked. He's living proof that my methods worked. uzi ko kigaragaza akazi gikora di hari akazi nyine akazi Out of the army, my walking papers, and a lousy $600 a month pension. Those stupid bastards. You created him. umva nawe byihangane Colonel maritonganya kubera yuko umusore baramenyeranye And I will. ndagihiga. What about Devin? Ngabo. What the hell are you gonna do with them? none se urabikora iki urabikora iki First, I want to talk to him. What? nyine kuba nakivugisha none se urakivugisha ryari Kill this son of a bitch with my own 2 hands. Good. ntago namwica rwose namara kuba nagira icyo nkora Get me another beer. nzanira kandi kabyeri reka ariko se ikintu maguza we nenda mtu tunatafuta mimi tumamkocha kumbe akira mbone ngubane It's over. birarangiye Colonel Get your men out of here and crawl. fata abasore bawe bakure hano You're playing a game that you can't
reka iyi mikino gose murimo. Don't try. Imikino urimo urakina nagwa yitsinda. You know it. Ninzongera kukoba na Colonel nzaguhitana urabyumva? I still am. Iryo ni ryo sezerano. Nimba atari we Colonel baramukwezi. Mama. Simbwa yasakuje abagenzi, asakuje umuntu yagiye. Ariko aramurabuye muntu wanjye. Bwarakiye, fata abantu bawe Colonel ndetse mugende. Niko. We. Ni babandi babahizi. On boy. Musore bite? Jumping up all half cocked. Just Wavuye hejuru. that knife down real slow like. Icyo ni icyo mufite sha. You better do as Whale says. Now why don't Gishira boro hasi witonze. before I get a mind to fill your behind full of bird shot. Twebwe turimo turahiga hako ni binyamaswa nawe surashaka kuba twagugira umuhigo. Ciao sha. Na beef afitanye nabo nta kibazo afitanye nabo. Running around the woods with no clothes on. Cyarya gikira. Imbeba. That boy's been eating rats. Cyarya imbeba mani duru murizo w'imbeba. Them city folks will eat anything. Kuri isi abantu babara babaye. Rakabas. Chuma rinacho. Deadly play niyo filimi tureba deadly play. Iyi mikino itari myiza habe namba. Colonel bamubyiye afata ingabo za gihindi. Gusa aracyahiga. Oyo muriro. Let's move it out. Muze tugende. Kano. Oyo muri abahizi nabo abahizi icyo batazi hari ibyo baje kwiga. Kumbe durabandi. Ibi niko. What the hell's going on here? Nibici bijye hano. Ceceko. Was that your fire back there? Uriya murono wanyu. To know. Was that your fire back there? Kuki shaka kumenya? Nuwanyu uriya muri. It's ours. Where is he? Nyirawo nawe ariye. Agera. Where is he? Ariye. I ain't saying. Nago byumvuka. Kopa. Gashya. Aramwishe. Your turn. Nigiye cyawe. Ari. Ndebye nyura hano. Minute 10 minutes ago. Mingi minute 10 ciyo. Jari. Bas. Katurori. Bas. Aga filmi karacyakomeza kandi kajya imbere bagenzi baramubonye hejuru. Mama. Baje. Filmi iracyakomeza. Inajimberi. Kuzo the Picasso. In the Sun video. Bas. Filmi iracyakomeza kubikomeza rero. Bano ndabona ibi bintu ntacyo byamfashara amabuye amwe rutura abagenzi byaraje birabyiga no kurira baraza kubyigana no gusubirayo uko mbizi ko hello reka nawe dore binacho bas Colonel bamubyiye afate abantu be ndetse bagende Colonel yanze kuba yakumva niba asubira guhiga umusore yamusezeranyije ko azamuhitana Colonel nago yumva bas yana maliza byao komando n'umukomando cyane kana no wamutoje barakoreka kumbe hariho bahuye nawe cyoma bivanywayo katurori bodyguard wa Colonel bas mani ni jifunsi kuchindi hello action rebere filmi Chikabo, nago, choroche, ngabariya, kirakubita, chini ya ulizi, chikurayo maze. End of story. Amateka wararangiye. Lieutenant! Lieutenant! I want that man alive! Ndamushaka ari muzima. Lieutenant! Kahambe. Genda uzigiye nkoko yawe sha.
baramushaka ari muzima kuba bakamufasha bagomba kumuzana ku birindiro byabo barracks bas aha babonanye ngambire ya magambo yahoze umbwira mu joro agahambirwa urabona kano n'umusore yatoje bite A colonel is talking to you. Colonel aravugana nawe. Kiss my ass. Soma agatafari kawe. Got women doing your fighting for you nowadays, huh, John? Urimo urarwanira iki kono? But again, she ain't much of a woman now, is she? Ah! Urarwana gusa n'ibigore. That's enough. Leave us alone. Birahageze tureke twenyine kandi. Cookies. Fuck you. Urakatu. Wibuka akabyengo gasoma agatafari. Basigare babiri. To the point. Tugere ku ngingo. Yeah, why don't you do that? I want you to join me. Ndagira ngo yikunyungo. You got one damn strange way of showing it. Reka nigendere njyewe. That was an accident. They didn't know who they were grabbing. Ibyabaye byarabaye mu byukuri byari nkari impanuka. They were just following orders. Wagomba kuba ukurikira rwose gutegeko. How many, John? What? Guki? How many innocent people have you drug off the streets and killed playing your... Ni bangaye binze karengane mumaze kuba mwakwica hano? Matter. Nago bikureba? Me. Birandeba nje. Get off it, Danton. You know as well as I do you can't train fighting men without an enemy. Reka ibyo nawe. You trained me. You waranoje. Yego nyine. You were 1 in 1,000. There's a lot of money out there, Danton. A lot of would-be dictators. Hakuno hari amafaranga menshi ndetse uyu mukino gose turimo. Naho amafaranga ashobora kuba yagira icyo akunguraho. You. Wowe. You're worth 10 times more to me than any man I have. Wari umusore ukomeye kurusha bano basore bose mfite hano. Of course. What happened to you, Hogan? Wabaye iki ariko? What really happened to you? Niki kikuriho? How does a man go from being the highest decorated officer in the special forces to uwo musirikare nkaho gutya ni gute wakora ibintu nk'ibi? Mercenary. Ugahinduka ndetse ugakora rwose ikipe yawe machinery. All mine, and I can write the price tag. Aba bose n'abanjye. Money. It's all green. Ngwino dukorane. Wapi? I trained you, Danton. Naragutoje. Me. I paid my dues in the war. I owe you nothing. Akazi kose nagakoze nako kose mu namba nago nakoze ku bwawe. No way. Nta buryo bundi bwo kuba nakora nawe. You a little time to rethink your situation, Danton. Ndaguha akanya kuba wabanza gutekereza. Little time. Umwanya utekereze kabisa. Hogan. Umva. I made you a promise last night. Naguha isezerano nijoro. Ngiye kuba narikomeza. Uranyumvira da? Uranyumvira iki cyana? Ha! Isezerano yarayamuhaye mu joro arikomeza. Yaramubyiye ne bahura zamwica. Tugaruka hakuno kwasoma mukobwa. Mwana wanjye gote bajyana umukwe ndeba. Umukwe bazi ko umukwe uko navuna ayashiramo umukwe muzaje none kwihigira ku giti ki. Bas yerekeye ishyamba mugenzi. Agafilimi kacu karacyakomeza. In the Sun Video Library. Uyu ni Yakuza hamwe na PK. Sava. Hakuno hari uwambara zaga. Gloves. Ni icyemezi si nk'abandi bantu tutavuze amazina. Babiyemezi gusa. Filimi iracyakomeza. Aya boss. Ho. Yaraje. Sore bamufashe wibuki. Umva ibipfunsi. Kumbe mugenzi wawe ndi wafashwe hano. Bagenzi nabo basanzwe baziranye. Uyu ntago byamunezaga kuba mugenzi we ndetse arimo arakubitwa hariya kariya kageni. Ntago bimunezeza. Filimi iracyakomeza. Ibipfunsi. Nahageze. Menya arahadi. Banjyanira umukwe bakamujyana umukwe. Hello, Katrori, Kuzo the Picasso, in the Sun Video. Hello, kumbe barakwereka hari wagarutse wahaye koroneri rwose
bafitanye amasezerano yamuhaye ukwezi kumwe menya ari ukwezi kwarangiye ukwezi kwarangiye aragarutse we yamuhaye ukwezi koroneli yifuzaga rwose amezi 3 ariko aravuga ati nguhaye ukwezi kumwe menya ari kwarangiye niko muze urimo arahengereza iki ndareba gusa kaburimbo urambaza nkande kaburimbazo muze igikomandara kizi umukwe wanjye ni wenyine umukwe umwana asigaye yarara wenyine aho kugira ngo arare no bashingiranwe muze hazi kurya kavari gitekinike uramubona ndashaka umukwe muze yakoze akazi ka gipolisi imyaka 27 kubera ikibi natabikora uyu bakoranye amasezerano twamurebye arimo araza yamuhaye ukwezi I want to talk to you. ndashaka kuvugana nawe Garbage now, Michelson. You gave me 1 month. Come back there. Michael Sara nta mwanya mfite wamaye ukwezi. Shut up and listen to me, mister. Umva. Banza witondo nyumve. Ndakomba. Kuvugana nanjye ndamara kwicara nimba uhagarara ibyo ntazi nakaribu kubikongwa. You've gone too far. Wagiye kure cyane. I'll take care of it. Just gahunda kukitihuta. You'll take care of it? Ndaza kubyita warabyitaho. When? Byari. I'll take care of it. Ndabyitaho. The man here right now. You do that. Now, I don't care if you crack a few heads and break business nimba nunguka. That. But save the killing for overseas. I know what I'm... Komeza urinde ubwicanyi. I know it better than any man alive. Nzi ibintu rwose ndimo ndakora. Find a way to do it better. Shaka uburyo ubikore neza. Sinking millions of dollars into an operation so you can maze kuba nashyiramo amamiliyoni ndetse n'amamiliyoni and implicate me in murder and kidnapping. Don't be stupid, Hogan. kandi ikintu kirimo kiragaragara n'ubwicanyi ndetse n'ubushimusi. And that's not my game plan. Uri n'ikigodi cyane. Take care of this Danton character. Uwo mukino ngiye ndimo ntago ari uwo nguwo ndimo. Arashaka gwe gutegekesha igitugu. Ntabwo ashaka kwica gusa. Umukwe ko mbari marabareba. Uyu dura ahantu bamuzirikiye ahantu yafungiwe. Kumbi cyatazi muze nawe yaje. Yakoze akazi ka gipolisi imyaka irenze 27. Ibi ntabwo byamuna. Ariko ubwo se koko ndafunzwe koko. Arareba nawe umureba n'umukomando atari. Commando. Soldier boy. Filimi iracyakomeza. Iki gikorwa barazira nurunuka. Cyaraje kimuhagarara imbere nawe arakireba. Cyamusutso Hamas ibi niki? Thirsty. Uranyotewe sha kumba ari mare zirikura. Bitch. Indaya. Raka. Imwe. Ntabwo arenza iya kabiri. Bas ubwo yifunguye ngiye babimbaze. Babibaze pike na yakuze. Ubwo agiye kumufata uyu. Ubwo agiye birabari intambara. Kumba uri muraza. Niki. Ntago mbonye. Cyamfashe. Raka. Kumbe grenade. Muri kabanda. Reka nawe nukume mukira nawe. Icyo niko. Yem. Mugabo nabacika kumubona ntago biza kuba byoroshye. Mugabo nabacika kumubona ntago biza kuba byoroshye. Bagenzi katuri dore filimi rero. Urukweto rwagukwadwo baraje barasohoka bagenzi kuvayo kwabo. Filimi iracyakomeza. Bas agafilimi karacyakomeza. In the Sun video bas arayicakira imwe mbi nakubyiye. Hello man, let's move it out. We're going after. Tuvano kandi mujya kubamwa muhiga vuba. Intwaro ngizwe. Mwende. Arakabasa magrinate zwengayo mama shenje barazinzi imodoka baje kuba bahiga. Baje kumuhigo. Agafilimi karacyakomeza. Bas dore filimi. Turagafilimi turahibereye kuzana PK barahibereye. Tujya kuba. Hebute muntu wanje my friend. Agafilimi kacu karacyakomeza. Bas gwari maragenda bagenzi imodoka bamuriho. Imodoka byavanyweyo
bas kumbe utobure mlengizo maze bamushyira muri target barohereza hello bas filime iracyakomeza yaranje yakibonye kiramunaniza ndabona musonje kandi mutanishyuwe ubu ni ubugome iriye grenade kumbe bas arabakorakoraho nakubye aramutse abakitse ni ikibazo usibye kano aramuzi koroneri bas arecekira chapa indege zavanyweyo indege kajugunuza ngizo zavanyweyo bahura niki karacyakomeza kira gikoresho cyose cyavanyweyo bas fire hello kopa iracyakomeza irebera filimi yo iracyakomeza abagenzi imbere filimi iracyakomeza birahererahe reka turore kuzazo wiza pikazo bas abari mu ndege barimo gusa indege ageze hakuno arashaka target ya kugira ngo yuko nayo kopa hello irebera filimi moto sikia kitu maza shirama Hello. Arahengereza nabaza. Bas. Aratangira. Chora aratangira imikino. Bas. Hello. Kopa. Skuma 24 Action. Hello. Commander. Duffman. No modedire. Urakina bas avayo abo bose chini ya ulinzi bose bari hasi gusa ni wenyine uri hejuru bagenzi barakoreka wibuke bamukuye we agiye kuba yamena ibishingwe mugenzi kugeza amaginga ya umushiri we ntago azahanu gose aherereye agafimi karacyakomeza yavuye yo freeze asshole koma uri aguma hari nakore ikintu cyakora kumbugitse ko yagashiza mu boko hejuru kopa hari uwamuha ni njyewe se ninde kumbe numwe wamushituwe kopa nice shot urashe neza like you need a little help nagomba kuba nagufasha back to 10 yeah well just don't let it get around huh you saved my life one menya neza kutaza kuba wafatwa mugenzi ari byo yamuhaye wakijije ubuzima bwanjye kera kupa uyu musore mukijije ubuzima bwe ndabyumva Langwa might have to be different I know ndabizi baraziranye go on get the hell out of here ngagenda uvana twongera gora ariko nzaguhitana aha kumbe dore ngaba we nani damn him bego mwanda found his rifle laying up there
No son of the son of a bitch. Embona niyo masanzu ikinuza icyana kikinuza. Ha dore cyo kimureba iki. It's long gone by now. Yagiye kandi bona ageze kure kabisa. Ngo ageze mbari ya mbari. Baragarutse hakuno. Kuri barracks. Sheshe mutwe. I better stop that man. Uyu mugabo sinzi uburyo tuzamuhagarika kandi mugabo kwa mwamuhagarika. He won't do that. What makes you so sure? Why the hell should he? He doesn't need any damn help. He's killing all my men by himself. I know where he lives. Mzanatuye. Take care of it. Yendo ujye kubyitaho. Kuri cyo narebe. Ubwo nukuzana umugore ngo bazanatuye. Tugaruka hakuno harugenda barakwereka ari mu modoka bagenza akamodoka kandi kari imbere. Imodoka kugira hakuno yaraparitse. Kandi kari akamodoka nyira ko muramuzi. Wa mu police. Wavuye ku rugerero umugenzi. Nana barabara yi. Kumbe. Get back. Subira inyuma. Who are you? Beniki. Who am I? Wendiwe. A little man who spent 27 years of his life as a cop trying to put big shots like you away. Maze imyaka 27 ndimo rahiga abanyabyaha nkawe. Music down there. You watch the people in the streets killing, raping each other, pumping dope through their veins while big men like you sit and at the poor slobs rotten hell. As it puts money in your pocket. Today, the nobodies who made you rich. Kumbe boss arapfuye. Why gose uriya why ikirakuriya kano? Ndashaka umukwe. Kumbe arabafungura umuryango hano. Hari urwanira ku muryango. Kumbe kuri wa mukobwa. Kuri wa mugore wa musore. Ha. Mwankazanye. So this is Mrs. Mike. You know Mrs. Mike? Well. Byiza. Hey. Ngabo. Bega. Tureke tuganiremo. Byari byogana bya kigabo. Your husband's caused me a great deal. Kigabo cyakirimo kiranteza ibyago. Ye nibyo nkubwira byukuri. A great deal of trouble. Kandi ibyago. He and I were once friends. Ye nawe kera twari inshuti. Friends. Twari inshuti zakataraboneka. But he's made me angry. Ariko ari marandakaza. Very angry. Kandi kundakaza pe. Kubwibyo rero. I'm afraid Mrs. Dan. Nugira ubwoba kubera ko urubuzi inkware ruhita n'igihuna. Rwose rurakivumbukana. Transactions. He'll kill you. Ari bukwice. Yamaze aranyica nanjye maze kugarika igihuna ngabo. Wagiye kugipfura mu rubuzi inkware. Urano kunatekeye neza. Darukira kuye. Rukira rwagusha umuntu kuburi n'amaguru akagwaho. Urabyumva rero ko urubuzi inkware rusimbuka n'igihuna. Ngabo. Cyaraje ngabo kigabo kaniyeranje bana nawe twese turabagabo bari kusa nabi namazi ibyo nago bikureba sha ikikeneye nago kireba ureba shanda kwiyamye ja ngabo kigabo cyafashe gifatira ku ngufu bagenzi bya bintu usanga bitagira imitima habe na gatoya ngabo kumwe muze nari mu ishyamba ko maragenda muri ishyamba ho muze n'umuhanga ko dore nahereye mpiga ishyamba riri kure shaho ho kugira hano hagarara inshuti umwanzi ndi inshuti urabeshya ndarisasu inshuti umwanzi ndi inshuti urabeshya friend or enemy I'm a friend you liar ho inshuti cyangwa umwanzi ndi inshuti urabeshya kurikira wileberero filime cyagiye kumenya ruke cya muzehe banakiyoye kukiyora byose baraza indiri ngabo barakururana. Who the hell are you? Tukuzana imboye kukuzimu ko ni kwandeze. Papa ntabwo ari ukuzimu. Amy. Amy. What have they done to you? Bagukoreye iki? He raped me. Cyamfaje kumambara gakino gikarita zikuno kungufu zakeri atari. Zega kumbira rwana tararugumba. Son of a bitch. Mwana son of a mwana w'amazi ngabo mwana w'inyanja. Yewe cyaro ndize kiraniga kuri niri kumbe.
akuramo imbunda ararasa. Urajya mva kuba imyaka abonye nta bundi buzima bwari buraho kandi bugiye inyuma y'ubu ngubu n'ubundi bwari buhari. Muracyajya mbere kurikira the sound video library with big production. Mukinkurire hano bana. Mukinkurire hanga kabisa ngo bagikuraho. Birarira hehe lelo kurikira wirebere. Muracyajyeyo ngabo. Yebaba we. Yebaba we. Ngabo mva magambo. Ngabo. Film nacyajya mbere the sound video library big production alongside Yakuza. As long as I'm here guys, you have to understand, I told you. Kwari marasubiriwe mu rugo yaje mu rugo azi ko aje kubwira sheri bagenzi ishyano yahuye. Kwari marasubiriwe mu rugo yaje mu rugo azi ko aje kubwira sheri bagenzi ishyano yahuye naryo. Kumujya ataramenya nuko sheri naye bamukuye muri uru rugo. Muracyajyeyo. Fatiriya sinema kugera hano rero aricyo yabonye. Ko nkawe. Where is she? Ari hehe umugore wanjye? Worried about your little wife. Ufite ikibazo ku rugore rwawe ruto. She better be alive. Imana igufasha ze kuba ari muzima. Maybe she is. Ahari ni muzima. Maybe she is. Kill you right now. Kandi ugengiye no kukwica nona. Barakubeshyesha. Niba waba ubishaka ndabizi ariko ntiwabikora kuko ngiye mfite byinshi ukeneye. Akira. Fatwa. Itaba. Ikiriza. Gikiriza. Namusore kuniyanutse hano. Yeah. Yego. Your woman here, Dad. Mfite ikigore cyawe Denton. Little thing and so. Kandi ndagifite kabisa. If you've heard her, I swear. Darahira ku mana be gitonde narinde kureba jana sanze ndabyo zivomerwa buri gitondo uko zivomerwa. Dead. Bitari ibyo. Here's the deal. Deal ihari niyo ngiye cyasa cyapfuye mfite igikobwa. And she goes free. Uraza we nkubone cyo kigende rwose mu mahoro. Let me talk to her. Reka nyivugishe. What's the matter, Dan? Ufite ikihe kibazo Denton? You trust me? Ntabwo kinyizera biratangaje. How do I know she's still alive? Ndamenya gute ko akiri muzima? You don't. Ntabwo ari ngombwa ko bimenya. Now make a decision. You got 3 seconds. Ngiye mfata umwanzuro kandi amasegonda turamaze kwemera kuri buze cyangwa utaza. When and where? Hehe ryari when and where? Civil will bring you. Uraza kunsaba kuri civil all brain. Stupid Dan. Kandi nukora ibintu by'ubuswa. Urabyumva neza Denton? Hard out with my own hand. Bitari ibyo ushobora gutuma mbyukuri nkutwika n'umuriro nkoresha amaboko yanjye. Ngabo. It'll be over soon. Bigiye kurangira vuba. It's gonna be over soon. Soon. Soon kandi so soon. Vuba kandi. It's gonna be over soon. Kuvuga koze ni sawa. Ubwo ndagutegeze nza kukubonera ntacyo. Urakantuza. Hey ibi nikira. Ngo nakantuza. Ngo bagira imitima. Amasasu. Hey. Amenayo. Yamenayo. Kumara kumenayo rero. Niracyajya mbere in the sound video library. Mama we musore maritegura kamanda yakuza production ngo nugakoremo uko nakubuze mwana wa mama. Yakuza mwana wa mama ngwino sha yo. Ngiye nukarangize n'undi niwe wagakomeje tu akanakawe. Ho kagupfuranaga hakurya umusore agiye mu ntwaro. Yafunguye akabati kiwe. Dore imbunda, dore biturika mvuga ikinde kiki. Uwo ni umuhoro. Arakabasi. Zara pigi Kachilkov. Byose ngibyo Katro bihera. Wibuke umukunzi we yamaze kuba yafatwa. Byanga bikunda agomba ko yahura nabo kugira ngo ko bamuhe gose umukunzi we. Imyenda arayifite ya gisirikare bagenzi n'umukomando. Commando Soldier Boy. Tough man. Hello, birahira Katruri. Filimi iracyakomeza. Aya boss agomba kujya mu rugamba. Hashize ingahe nguyu muntu gisimba yaje yanutse yahumuye nawe urabyumva. Iracyakomeza. Aya boss atangira ibisongo mujinya ni mwinshi cyane. Hello, uramubona imirebere yayihinduye nukubwa ni urugamba mu Burundi. Tangiye ni nambara yatangiye kugenda atega
atangiye kugenda atega ishyamba ryose agomba kuba yaritega. Aya basi abandi bafite utunono tutareba kuri inshuro baza kuba babibona. Irebera agafilimi basi. Okay. Ndabona hariho biza kuba byangirira. Alo irebera agafilimi arimo aragenda atega buri hamwe wose hashoboka basi, buri gace kose gashoboka akomeza kugenda agatega basi. Alo buri gikoresho kila kitu chote kila gifaro, bunduki, masasu, magerinade, sijue nini, twara tugenda umwanda wose yawuzanye, bazuka zote ameleta kila kitu chote. Sasa tizama filmu macho kuruni ngazo. Irakomeje we. Haya basi, leo ni leo. Uyu munsi inza ubihera by'ifilime agafilimi burenze ubw'abariya ubugoma mfite ifilime kuko ndabona ubugoma mfite burenze ubw'abariya, ubugoma mfite n'umujinya mfite kumbi nendo neri sesemera. Mushuti kupa yaramubyiye ne bahura zamwita. Looks to me like you're planning one hell of a surprise party. Bigaragara ko yuko kuri murakina agakino hano. I don't want anything. Urashaka ikintu na kimwe nshaka? Have it. Habe na rimwe. What now? None. You tell me. I came to help. Neje kicho nakora. Mfashe. Why? Kuki? Because I don't like what they're doing here. Kubera yuko nago ndimo nakunda ibyo barimo bakorera hano. I like being on the winning side. It's a lot healthier. Ndashaka kuba naba kurane rwawe ndetse ngufashe. Uravuze. Come on. Ngwino. Let's kick some ass. Tubakubitesha utunuza twabosha ijambo ribi cyane. Kira hari abarabivuga ariko no. Double the guard on Danton's wife. Tell him to stay alert. Mwongera umutekano kugira ngo yuko ikigore cyose tukirinde cyane. Bas. Baby. Bas tugaruka hakuno bano bafatanyemo nkuko yakuza na pike bagafashe mogo. Bas tugaruka hakuno bano bafatanyemo nkuko yakuza na pike bagafashe mogo. Urabyumva nawe ibintu biradyoha kabisa bikamera zwagazo bo we uri imbere mu rusigi komando baje hakuno kuri base kubirindiro. Bas urabona filime iracyakomeza. Deadly play imikino itari myiza habe namba yamusigiye intwaro anamwacya bunduki azifite ari ebyiri. Oyi bamubyiye kureba imbere nakareba inyuma nje ncyo mpfa n'abantu. Ala kuri cyo narebe bahageze. Trains don't move. Goma uri no yacha kiwo musore bagenzi afite ibyuma. Hello. Nakubyiye afite ubugome bubarenzi. Afite ubugome burenze bano. Oyo ari kumwe naba atari kumwe nabo. Murausha. Abragera. Mura. Omega beg. How's it going, buddy? Nibiki? Arakachuma. Weye. Uyu bamuhaye ingumi ndetse imwishyizamo ndani down. Gabo. Yarinji. Sherry Michael. Chana. Tugeze namwe. Tugende marashaka muzinyakiriza. Ngwino. Bas. Ariko urashaka iki? Ntacyo nshaka. Ni nakubabari ariko rero. Sasa amaze kugatera rwose ingumi. Ndagira ngo yuko nkorose. Nako nukumusegura. Reka ngusegure.
reka ngusegure sinzira neza mugenzi filimi yakira cyakomeza hala we shika bunduki mimi naje acha kidogo chika we bunduki mimi nitafanya kazi hapa mie komando ariko rero ibintu byose bimeze neza action Sherari hera chive ti sweet we ni jewe bana muze tugire bagire bas turi ngaho barimo barava ku birindiro harya naryamye nibagwa aka kantu se mama we bamuseguye. What the hell was that? It's McClellan card. Karagatangaza ko hariwe nasize nseguye bas dore ngaho mama shinge cyakoze niki umukanzwe agomba kuba yagira gose aha mushira uko byageneka kose goma hano mu byukuri kugeza igihe nza kuba nagarukira arasha kuba yabanza kurangiza urugamba ugomba kuguma hano sibyo yewe yigukomana yanjye padwanyisha kandi urangiza urugamba ugaruke we tugire fanya kazi haya lakini afande hatuchaona kitu afande sasa tutafanya nini afande mbona hatuchaona kitu mimi afande mie barabyira afande wabo nta kintu barabona habe namba bas kumpe inyuma kano imbere barimo barabareba neza cyane abo baje guhiga Hello ngabo kumbe Hello irebere filimi Deadly Play niyo filimi tureba kuzazo da Picasso turagwerezazo yarebye amasasa arimo okay hari igihe yamushyirana gose wenda asigaye mangahe bikamuzana ikibazo kumbe urabona kwera mu gitondo umuntu arimo arashakisha twaburiwe ariko se nta no gutaha umuntu arisanzeye turahiga iki Hello irebere filimi Commando Tough Man Danger Soldier Boy Hello filimi nacyakomeza barimo araza musatira ndamutse mubonye bosi yatwemereye akantu nitumubona kumbe barimo arazana utunono twabo we namoye ubaye iki natwe ntago tubizi muze basi bari mu mitego icyo batazi imitego